Igor Taševski, a čovjek koga vidite, Mladen Krstajica, brojem 2, igraće po levoj strani i to je jedna od novosti, jedan od noviteta u postavci igre stručnog štaba Partizana, odnosno njegovog šefa Ljubiše Tumbakovića. U napadu, odnosno u srednjem redu, igraće sa brojem 18 Darko Tešović, 21 Siniša Mulina, novo pojačanje Partizana. Taj dogovor sa Bečejem ostvaren je pre nekoliko dana, taman na vreme da Mulina bude prijavljen za kup UEFA. Ćirić 10-11 Čakar i u špicu napada sa brojem 9 Hristov. Vidite i sastav Nacionala iz Bukurešta. Broj 1 je Lučesku, na poziciji desnog beka igraće Petre Marin, na levoj strani je Jon Zburlea, zatim Liviju Čobotariju, Kataline Kula, Jan Potočijanu, 21 je Adrian Pigulea, Danut Mojsesku je jedan od najboljih igrača Nacionala, isto kao i Radu Nikulesku, Marin Duna je kapiten i sa brojem 17 Renus Ganea, ali on će igrati negde na poziciji levog beka, sudeći prema onome koliko smo uspeli da saznamo o ekipi Nacionala koju trenira Florin Haladžan, star 50 godina. Ovo je glavni sudija ovog susreta, to je Fernand Mes iz Belgije, njegovi pomoćnici također, naravno, Belgijanci, Jean-Marie Vligen i Louis-Marie Paul. Eto, to su oni osnovni podaci. Još da vam kažemo da na tribinama Partizanovog stadiona otprilike 8 do 10 hiljada ljubitelja fudbala, poseta otprilike na nivou one posete koju je Partizan imao i u prošloj utakmici na svom terenu u okviru kvalifikacija za kup UEFA protiv ekipe Makabija iz Haife. Donekle na ruku Partizanu nije išlo i ono dešavanje pred Skupštinom u Beogradu gde se priređuje veličanstven i zaslužen doček našim košarkašima i odbojkašima, podrška i pozdrav Beograđana za ono sve što su uradili na olimpijskim igrama u Atlanti. A sada se posvetimo praćenju igre. U napadu su gosti koji igraju u plavim dresovima, sa brojem 11 je bio tamo Danu, centrirao je, međutim na sreću fudbalera Partizana nije se najbolje snašao Ganea, izgleda je pritom igrao i rukom, tako da će Partizan početi svoj napad. Evo Krstajića. Čakar, Saveljić, Taševski, Sabor. Ponovo lopta vraćena Taševsku. Pogrešio je sada Krstajić, Taševski ispred kapitena rumunske ekipe, to je Marin Duna, Krstajić, Saveljić. Ćirić, uz njega je igrač sa brojem 3, to je Livio Čobotariju, jedan od najboljih igrača ovog rumunskog prvoligaša, inače nekadašnji reprezentativac i najstariji član Nacionala, ima 34 godine. Tešović. Čakar, ponovo Tešović, izgubio je loptu i sada Nikola Damjanac. Mulina. Krstajić. Čakar. Mulina. Ponovo Krstajić, nije najbolje prihvatio loptu. Ovo je Krstajiću prva utakmica poslije dužeg vremena. Odsustvovao je dugo zbog povrede, zarađene još u toku priprema za novu sezonu. Saveljić. I golman Partizana Nikola Damjanac. Peka Beta, sponsor šampiona. Ponovo Krstajić, Ćirić. Saveljić. Evo Tešovića. Rumunski fudbaleri, vidite i sami, svi su povučeni na svoju polovinu terena. Očito je da će to biti njihovo osnovno opredeljenje u današnjem susretu i sudeći prema dosadašnjim iskustvima, to će biti i dodatni problem fudbalerima Partizana koji su vrlo često, vrlo teško izlazili na kraj sa protivnicima koji se u potpunosti posvete odbrani svog gola. Krstajić, Ćirić, Čakar,
Još jednom Čakar, međutim, između trojice igrača, aut, i to za rumunski tim. Ubacit će loptu u igru sa brojem 7, to je Petre Marin. Petre Marin nosi broj 7, ali igra po desnoj strani. Nešto poput Svetličića u Partizanu, pokriva celu desnu stranu terena. Pigulea je sa brojem 21. Igrač sredine terena, slobodan udarac za rumunski Nacional. Taševski pogodio je Potočjanova. Istečao je Nekula, sada je evo Marina, međutim lopta mu je pobegla i bit će to aut za Partizan. Krstajić. Konačno su fudbaleri Partizana malo prišli protivničkom golu. Svetličić. Evo Tešovića, pokušava da uputi loptu u kazneni prostor. Uspeo je, intervencija tamo Zburle. Sabo. Ćirić. I izbacuje loptu Marinduna. Potočjanu. Saveljić. Tešović. Lep pokušaj Tešovića, međutim isprečio se tamo Ganea. Aut za Nacional. U današnji susret rivali su ušli sa različitih pozicija kada je psihološki moment u pitanju. Naime, fudbaleri Partizana doveli su u sumnju svoje navijače posle neočekivanog poraza u kupu od Bska iz Batajnice. Kako će taj šok delovati na igrače vidjet će se već danas. Na drugoj strani Nacional je uspešno startovao u nacionalnom prvenstvu. U prvom kolu savladao ekipu Bakua sa 1:0. Taj rezultat doneo je neophodan mir u redove gostiju koji nisu krili zabrinutost u pogledu konačnog ishoda u duelima sa Partizanom kada su čuli koga im je žreb namenio u drugom kolu kvalifikacija za kup UEFA. Prekršaj na Tešovića. Lopta prema Čakaru, međutim istrčao je tamo Zburlea. Krstajić. Taševski. Krstajić nije uspeo da prevari igrača sa brojem 7, to je Marin Petre, koji je pritom i skrivio slobodan udarac. Mulina. Krstajić. Čakar, ponovo Krstajić, Mulina, ispred Muline loptu izbacuje Pigulea. Ćirić, ponovo Ćirić, startovao je tamo Čobotariju, međutim sudija Fernan Mes ništa nije svirao, tako da se igra nastavila. Evo sad pokušava Saveljić da pronađe Ćirića, nije uspeo. Mulina. Taševski. Ponovo Saveljić. Ćirić. Evo Siniše Muline, on bi u igri Partizana trebao da nadomesti odlazak Nađa u inostranstvo na toj poziciji zadnjeg veznog igrača. Evo Taševskog u prazan prostor, ali tamo nikoga nije bilo od Partizanovih napadača. Čujete i sami, Partizan i na ovoj utakmici ima podršku sa svog juga. Ta podrška nikada nije izostala, pa tako ni danas. Biće im i tekako potrebna, jer i ovi prvi uvodni minuti utakmice pokazuju da se Nacional zna organizovano braniti i da će Partizan imati dosta problema da probije taj čvrsti bedem na sredini terena, jer oni ipak nisu
sa postavljenu pravu tipičnu odbrambenu formaciju, nego je ta odbrana postavljena negde na sredini terena i kroz nju za sada Partizanov vezni red vrlo teško prolazi. Mulinen. Tešović. Evo Čakara. Ponovo Tešović. Tamo je na desnoj strani sasvim usamljen Svetličić, međutim niko i ne pomišlja da loptu igru prebaci na taj deo terena. Krstajić i ponovo aut za Partizan. Vidjeli ste na trenutak Louis Marie Paula, inače iz Briža. Krstajić. Dobar dribling, prilika za centaršut, međutim isprečio se tamo Potočjanu. Ćirić. Evo Tešovića. Saveljić krenuo je da pomogne napadu. Sabo, vraćena lopta nazad Taševskom i sada sve iz početka. Čakar. Greška Čakara. Vidite da i fudbaleri Nacionala igraju presing na sredini terena. Tamo gde je lopta uvijek po 2-3 igrača. Zato teško fudbaleri Partizana organizuju i sprovode u svoju prepoznatljivu igru kratkih pasova. Krstajić, blokirao je njegov pokušaj Marin. Evo Petre Marina. Duga lopta koja odlazi u aut. Petre Marin je došao u ekipu Nacionala iz Sportula. Također ekipe iz Bukurešta. Saveljić. Taševski. Sabo. Pao je Tešović, međutim sudija Fernan Mes dopušta da se igra nastavi i ovog trenutka je zaustavio napad Nacionala i dosudio prekršaj za goste. Sa brojem 8 je Dan Mojsesku. Dan Mojsesku je propustio da taj slobodan udarac izvede Ganea. Ovaj to nije učinio na najbolji način, tako da lopta pripada fudbalerima Partizana. Sabo. Prema Ćiriću, a ispred njega njegov čuvar Liviju Čobotariju. Ponovo Ćirić. Svetličić. Evo Tešovića. Pokušaj da opet da se ubaci u prazan prostor za Hristova, nije prošao. A ovamo Krstajić greši, lopta odlazi u aut. Prilično nesigurno u prvih 12 minuta igre deluje Mladen Krstajić, ali treba imati razumevanja. Rekao sam već da je ovaj mladić bio dugo povređen i da mu je ovo prva utakmica, pa odmah značajna za Partizan na međunarodnoj sceni. Treba uzeti u obzir i tu tremu koja je sasvim razumljiva za neiskusnog igrača kakav je Mladen Krstajić. Tešović. Svetličić. Evo Mulinen. Dupli pas sa Ćirićem. Ćirić. Uspeo je da se oslobodi Dana Potočjanua. Ovaj ga je zaustavio prekršajem. Slobodan udarac pokazuje sudija Fernan Mes da Ćiriću da se podigne sa trave. Evo, pogledajte tog starta. Mislim da je mogao Fernan Mes pokazati žuti karton Potočjanu i skrenuti pažnju da neće tolerisati takve nasrtaje. On je ovog puta se samo zadovoljio sa opomenom. Taševski. Sabo. Mulina. Evo lopte za Tešovića. Stigao je tamo Adrian Pigulea i lopta je u autu. Ćirić. Vrlo aktivan Ćirić, stalno u pokušaju da dođe do lopte. Odličan prodor. Evo Hristova. Nije se najbolje okrenuo Hristov i propala je prilika da se uputi udarac. Ponovo Hristov i dobro je intervenisao sada Razvan Lučesku. Razvan Lučesku, 27 godina, došao je u ekipu
Nacionala iz Sportula, a zanimljivo je da je on sino onog čuvenog bivšeg rumunskog reprezentativca Mircea Luceskua, ali eto nije poput oca delovao prema protivničkom golu, on brani gol od napadača suparničkog tima. Fauliran je Adrian Pigulea. Miss Jugopetrol, sponzor šampiona. Start Krstajića, oduzeta lopta. Saveljić. Lopta prema Hristovu, njega u stopu prati Jon Zburlea. Zburlea je izašao kao pobednik u ovom duelu. Aut za ekipu Nacionala. To je Razvan Lucescu. Nije baš osobito visok ovaj mladić, ali prema informacijama rumunskih novinara radi se o vrlo talentovanom golmanu. Došlo je do sudara glavama između Krstajića i mislim da se radi o Nikulesku, ne, to je sa brojem 21 Pigulea koji je ostao na travi. Pogledajte taj moment, skočio je Krstajić i nakon što je udario loptu i udario je i glavom u potiljak Piguleu, ali nadamo se, vidjeli ste to još i iz drugog ugla, taj moment, nadamo se da će se brzo oporaviti Adrian Pigulea i nastaviti igru. Kompanija Braća Karić, sponzor šampiona. Da ovu pauzu iskoristim pa da vas i upoznam malo sa današnjim Partizanovim protivnikom. Osnovan je kao i Partizan 1946. godine pod imenom Progresul, a za ovih 50 godina postojanja nije imao većih uspeha. Najveći je svakako osvajanje Rumunskog kupa 1960. godine kada su u finalu savladali Dinamo iz Bukurešta sa 1:0. Za tih 50 godina klub je padao do 3. lige, dizao se i vraćao u prvoligaško društvo. Biće dobro Pigulej, ipak je Fernand Mes tražio da se njemu pomoć ukazuje u nastavku izvan terena, tako da bi se igra mogla nastaviti bez problema. Da nastavim priču o Progresulu. Pre 2 godine Progresul je promenio ime u Nacional. U klub je došao privatni kapital na inicijativu tadašnjeg predsjednika proslavljenog rumunskog reprezentativca Cornela Dinua, a uoči prošlogodišnjeg prvenstva Nacional niko nije svrstavao među favorite. Međutim, novi predsjednik Jorgulescu, također bivši reprezentativac, uz pomoć odličnog trenera Florina Haladžijana, doveo je tim do 2. mesta i plasmana u kup UEFA. To je bio znak i za Rumunsku nacionalnu banku da kupi klub, pa je Nacional sada stabilan i dobro organizovan klub koji je počeo da dovodi i prestao da prodaje najbolje igrače, a to se najbolje vidi po sastavu njihovog tima. Vrlo malo je igrača koji su ponikli u ovom klubu. Sve ostalo je došlo sa strane. Slobodan udarac za goste, za ekipu Nacionala. Nekula, Tešović i Mojsesku. Dan Mojsesku je bio strelac tog jedinog pogotka kojim je Nacional uspješno startovao u novom nacionalnom prvenstvu. To je igrač sa brojem 8. Kažu da raspolaže izuzetno dobrim udarcem i da gotovo sve prekide za ekipu Nacionala izvodi baš on. Mulina, Ćirić, pa Sabor. Taševski. Krenuo je Taševski. Hristov, Čakar. Tešović, Saveljić. Krstajić. Hristov, ispred njega je startovao Zburlea, Jon Zburlea. On je određen da čuva Partizanovog centarfora. Saveljić, Čakar. I prekršaj je napravio Nekula, libero u ekipi Nacionala. Tako da je dosuđen slobodan udarac za Partizan koji će izvesti verovatno Damir Čakar, a udaljenost oko 35 metara od gola Luceskua. Tešović, odnosno Sabo, se odlučio da vrati loptu golmanu Damjancu. Proteklo je 18 minuta igre, ni jedna prava prilika ni na jednoj ni na drugoj strani, ali je vidljivo da će Partizan imati dosta problema da probije čvrstu i organizovanu ekipu Nacionala.
Mulina. U ofsajdu je bio Kristov, ne Krstajić koji se ubacivao iz pozadine. Igra je prekinuta. Lučesku. Skočio je Saveljić. Čakar. Ćirić. Ponovo Čakar. Hristov nije prihvatio loptu. Vratio je Ganea prema liberu Nekuli. A onda ovaj pogrešio. Sabo. Ćirić. Tešović. Mulina. Svetličić. Evo lopte prema Mulini. Ovaj je odmah vratio Svetličiću. Startovao je tamo jedan igrač Nacionala, mislim da je to Potočjanu i to je slobodan udarac za ekipu Partizana. Čakar namešta loptu. Vidjet ćemo da li će to biti direktan udarac na gol. Mada je to pozicija iz koje je Damir Čakar znao da iznenadi protivničke golmane. Čakar, silovit udarac, međutim pogodio je tamo Zburleu i to je prvi korner na utakmici. Prvi korner, izvešće ga Damir Čakar. Tu je došao i Đorđe Svetličić, koji je iz slične situacije u Hercegi postigao gol za Partizan. Na drugu stativu pokušao je visoki Krstajić, međutim lopta je bila previsoka. Evo Muline. Ponovo prema Krstajiću i sada izbacuje Pigulea. Taševski. Mulina. Tešović. Čakar. Protiv ovako organizovane igre Rumuna samo dobrim i stalnim trčanjem može se učiniti nešto, stalne promjene mesta, ubacivanje igrača srednjeg reda. U suprotnom bit će teško doći do gola. Saveljić. Evo Muline. Ponovo vraćena lopta Saveljiću. Čakar. Saveljić. Traži Svetličić loptu na desnoj strani, ali njega niko i ne gleda. I evo sada je Čobotariju napravio prekršaj. Slobodan udarac za ekipu Partizana. Takovo, sponzor šampiona. Darko Tešović je namestio loptu, tu je i Čakar. Golman Nacionala Lučesku postavlja živi zid. Tešović i slabo izveden slobodan udarac. 22 minuta igre u prvom poluvremenu. Golova nema, nije bilo ni prilika. Partizan Nacional 0:0. Lučesku. Skočio je tamo Svetličić. Aut za ekipu Nacionala. Sada Sabo. Mojsesku. Ponovo aut za goste. Lopta prema Mojsesku.
centar šut na drugu stativu i Damjanac sigurno interveniše ispred Adriana Pigule koji je u naletu faulirao Krstajića. Krstajić. Prošle zime došao je u Partizan iz Kikinde. Evo, nakon 20 minuta igre vidjeli ste koliko je lopta više bila u posjedu fudbalera Partizana nego gostiju iz Bukurešta, ali to je samo privid jer Partizan i pored toga što su dugo njegovi igrači kombinovali nisu uspevali da dođu do kaznenog prostora da ozbiljnije ugroze golmana Lučeskua. Jedan jedini udarac iz daljine, ali golman Lučesku je uspeo da to zaustavi. Ćirić. Lepo se oslobodio Ćirić, pratilaca, lopta prema Svetličiću, međutim isprečili se tamo odbrambeni igrači gostiju, bio je tamo Burlea, a sada Mulina. Izgubljena lopta, Nekula, pogrešio Nekula, želi da odmah pronađe kapitena Dana, međutim nije u tome uspeo. Staševski. Savelić. Mulina. Evo Hristova. Tešović. Svetličić. Sabo. Staševski je krenuo u prodor. Dobro je se oslobodio dvojice igrača, međutim dosuđen prekršaj. Mulina. Evo Savelića. Hristova. Prilika da Krstajić centrira, međutim ponovo je vrlo uspešno blokirao njegov pokušaj Marin Petre. Petre Marin, igrač sa brojem 7. Čakar. Krstajić. I evo centar šuta, međutim dobro je tamo postavljen bio Čobotariju. Visoki, korpulentni Čobotariju. Mulina. Tešović. Udarac iz daljine Darka Tešovića. Nekako se na brzinu pripremao za ovaj udarac i zbog toga nije mogao najkoncentrisanije da šutira. Pogledajte još jednom, trčao je ovam u blok Dan Mojsesku i to je pomalo dekoncentrisalo Partizanovog veznog igrača. 27 minuta igre, u prvom poluvremenu je proteklo, nema ni golova, nema ni šansi, Partizan Nacional 0:0. Kompanija Dunav, sponzor šampiona. Skočio je bio Tešović, sa brojem 17 je Ganea na poziciji levog beka, sada Staševski, Sabo, evo dobre lopte za Tešovića. Lopta u prazan prostor tamo za brzonogog Svetličića, centrirao je odmah Svetličića, ali isprečio se tamo Jon Zburlea i izbacio loptu ispred Hristova. Saveljić, prekršaj za Partizan, kapiten Marin Duna faulirao je Saveljića. Možda je ovo bio recept kako fudbaleri Partizana ubacivanjima iz drugog plana mogu i trebaju ugrožavati gol gostiju. Svetličić. Tešović nije uspeo da zadrži loptu. Došlo je do sudara Tešovića i jednog rumunskog igrača sa brojem 17, čini mi se da tamo leži Remus Ganea. Evo pogledajte još jednom. Žestok start Darka Tešovića i slobodan udarac za Rumuniju. Sabo, Tešović.
Aut za Partizan. Damjanac. Savelić. Čakar. Krstajić. Prema Mulini, ali ispred njega loptu je bio na trenutak uzeo Potočijanu. Ponovo Mulina. Visok, snažan, dobro barata loptom. Dosta trči. U svakom slučaju dobro će doći Partizan. Staševski. Čakar. Evo ponovo Muline. Staševski. Pogrešio je sada Savelić. Mulina. Tešović. Lopta iza leđa odbrane. Utrčava Svetličić. Odličan pas. Centrirao je, međutim, slabo Đorđe Svetličić. Još jednom moram da istaknem da je ovo pravi način kako probiti zgustu tu odbranu po bočnim pozicijama, samo ubacivanja Svetličića i Krstajića i pravovremeni dobri centaršutevi mogli bi biti opasnost za rumunske fudbalere. Ćirić pa Tešović. Evo Krstajića. Krenuo je libero Staševski u napad, okliznuo se. Povukao je loptu Čobotariju, sada Marin Petre je izgubio. Krstajić. I greši sada Mladen Krstajić, lopta je u autu. Trideset i jedan minut igre je protekao, još uvek Partizan Nacional 0-0. Ćirić je izborio loptu za Partizan. Mulina. Krstajić. Evo lopte prema Ćiriću. Evo vidite koliko je usamljen i slobodan Svetličić na desnoj strani. Tešović. Centar šut, međutim tamo je pokušao visoki Mulina koji se već pridodao napadu, ali slab udarac. I na kraju Marin je iznudio aut za Nacional. To je Petre Marin. Ima 23 godine, jedan od mlađih u timu. Slobodan udarac za Nacional. Ovo je sudija Fernand Mes iz Belgije. Marin tražio Nikulesku, ali nije ga pronašao. Ćirić, faulirao ga je Liviju Čobotariju, koji se ne odvaja od Partizanovog kapitena. Evo ponovo Ćirića. Ćirić. Tešović. Mulina. Lepo je Ćirić oslobodio stranu za Svetličića. Svetličić. Intervencija tamo Nekule. Ganea. Onda je pogrešio Ganea, sada Sabo. Mojsesku. Marin sa brojem 21, to je Pigulea i nije se dao nadmudriti Damir Čakar. Sada je malo razuđen na srednji red Rumuna. Duga lopta za Ćirića. Lep potez Čakara. Svetličić. Hristov, pokušao je Hristov odmah iz okreta. Izbacio loptu Marin. Aut za Partizan. Georgi Hristov. Jedini istureni fudbaler u ekipi Partizana. Ćirić. Naslonio mu se malo na leđa Čobotariju i onako korpulentni izbacio loptu u korner. Drugi udarac iz ugla za Partizan. Gosti još nijednom nisu imali priliku da izvedu korner.
Damir Čakar. Počeo je 35. minut prvog poluvremena. Na drugu stativu prema Mulini i pogodio je Mulina istrčalo golmana Lučeskua. I sada aut za Partizan. Čini mi se iz kornera da fudbaleri Partizana mogu ozbiljnije ugroziti odbranu gostiju. Za sada je svaki put bila prilika za udarac, doduše uvijek glavom, ali možda će u daljem toku utakmice biti bolji prilika od ove. Evo sada je dobro intervenisao libero u ekipi Nacionala Kataline Kula. Tešović izgubio je duel sa Nikuleskuom, međutim Taševski dobro interveniše. Mulina. Kao da se igra malo rasplamsala u finišu prvog poluvremena. Kao da fudbaleri Partizana pokazuju više žara i želje da ugroze golmana Lučeskua. Pogrešio je sada Mulina. I faulirao je Ćirić, igrača sa brojem 6, to je Dan Potočijanu. Pokušao je Potočijanu da pozove medicinsko osoblje svoga kluba, međutim pokazao je, vidjeli ste i sami, sudija Fernand Mes iz Belgije, da Potočijanu nastavi igru, da se igra nastavi, a ovog trenutka ipak je dao znak da nosila uđu u teren i iznesu povređenog rumunskog fudbalera. To je ta situacija posle koje je Dan Potočijanu ostao na travi. Čini mi se da se žali na povredu prepone. On će uskoro napustiti teren, a igra će se nastaviti. Soko Štark, sponzor šampiona. Nekula. Prema Nikulesku, Svetličić, Pataševski. Mulina. Taševski. Lopta prema Hristovu, ali pomoćni sudija Jean-Marie Vligen pokazuje da je centarfor Partizana bio u nedozvoljenoj poziciji. I čini se da Potočijanu neće moći nastaviti igru. Vidim tamo da se Gabriel Urgain priprema da uđe u igru. Igra sa brojem 19, vidjet ćemo to za koji trenutak. Čim usledi prekid, usledit će izmena. To je upravo sada ta najavljena izmena. Gabriel Vokin, oprostite, sa brojem 19. Ovaj protokol koji sam dobio nije baš najčitkije napisan. Gabriel Vokin sa brojem 19 umjesto povređenog Dana Potočijanova sa brojem 6. Dakle, u 37. minutu prva izmena. Pokušao je iz daljine ofanzivni bek Petre Marin. Krstajić. I prekršaj je napravio Radu Nikulesku. Radu Nikulesku sa brojem 9. Ima samo 21 godinu, najmlađi je prvotimac Nacionala. Došao je pre 3 godine iz Intera, iz Sibiju-a. Smatraju ga jednim od najtalentovanijih rumunskih napadača. Na udaru je mnogo poznatije Steaua i Dinama, međutim još uvijek, evo vidite i sami, igra za Nacional, a razlozi verovatno leže u onoj činjenici da je Nacional sada dobro situiran klub s obzirom da je pod patronatom Rumunske nacionalne banke. Pogled na južnu tribinu Partizanovog stadiona, gde su uvijek najvernije pristanice crno-belih. Skočio je tamo i sada do lopte došao Vokin.
potom Danu, pa Mojsesku. Vidite kako se iz drugog plana ubacuje Marin Petre Marin, međutim bio je oprezan Damjanac i to je jedna tipična akcija za goste iz Rumunije, ubacivanje iz srednjeg reda igrača u prvi plan i opasna pretnja protivničkom golmanu. Vidjeli ste kako je to sve delovalo brzo i jednostavno, ali srećom oprezan je bio Nikola Damjanac, istrčao na vreme, a u ovom naletu malo ga je zakačio Petre Marin i zbog toga je sada prekinuta igra jer se ukazuje pomoć Partizanovom golmanu. Tamo je fizioterapeut Partizana Slobodan Branković, tu je i doktor Goran Rodić i sasvim sigurno uskoro će Damjanac nastaviti igru. Sve je dobro završeno. 40 minuta igre u prvom poluvremenu je proteklo. Partizan Nacional 0:0. Ovo je bio prvi ozbiljniji napad, prva ozbiljnija pretnja golmanu Damjancu. Ispred Nikulescu Sabo. Mojsesku će ubaciti loptu u igru. Ipak on to prepušta Remusu Ganeji. Nikulescu. I da vidimo šta će sada odlučiti Fernan Mes. Fernan Mes je pokazao da je lopta za Partizan. Ne, ipak lopta za Rumune. Biće to aut. Ganea. Skočio je visoki Mulina, a prekršaj u napadu napravio je novi igrač Gabriel Vokin. Mulina. Krstajić. Moj je utisak da Partizanovi fudbaleri vrlo malo koriste desnu stranu terena za napade. Verovatno ćemo po završetku prvog poluvremena vidjeti pravce napada Partizana tokom prvog poluvremena. Uglavnom u većem delu susreta tamo je bio usamljeni Đorđe Svetličić, ali sve se kretalo uglavnom po sredini i po levoj strani terena. Saveljić, Hristov, Krstajić, Ganea, pogrešio je Ganea, evo Muline, Mojsesku, Duna, evo lopte ponovo kod kapitene gostiju, centar šut, ovamo je Pigulea, međutim igra je prekinuta zbog prekršaja napadača Nacionala, to je Adrian Pigulea. Adrian Pigulea ima 29 godina i inače ekipa Nacionala je u prosjeku vrlo iskusan tim. I dalje ništa novo kada je posjed lopte u pitanju i dalje je potpuna dominacija fudbalera Partizana, ali isto tako i ništa novo u pogledu realizacije te terenske inicijative i prednosti. Još uvek Partizan teško prolazi do gola, evo prilike za kontranapad. Mojsesku, međutim vratio se brzonogi Svetličić i uspeo da u posljednji čas otkloni opasnost ispred svog gola. Krstajić. Saveljić. Mulina. Ponovo Saveljić. Ćirić. I zaustavio ovaj napad Pigulea. Evo Pigulea. Marin. Prema kapitenu Duni, međutim tamo je Taševski bio uspešniji u tom duelu, sada Krstajić. Duga lopta prema Hristovu.
Nekula ipak dobro postavljen. Čobotariju. Saveljić. Opet je Svetličić sam. Tešović. Sabo. I evo Svetličića. Tešović. Dobro zamišljena akcija. Svetličić. Centar šut, međutim je pobegla mu i lopta i završila u golautu. Počeo je posljednji minut prvog poluvremena utakmice drugog kola kvalifikacija za Kup UEFA između Partizana i Nacionala. Još uvek golova nema. Nije bilo ni pravih prilika da se uradi ono što žele svi ljubitelji fudbala, to je gol. Partizan je bezuspešno pokušavao da učini nešto. Evo ova sada grafika pokazuje upravo suprotno od onoga što sam ja tvrdio. Ispade da je Partizan 55% napada vodio po desnoj strani, ja nisam stekao takav utisak. A evo kako igra Nacional, 60% po desnoj strani, 20% po levoj i sredini terena. To otprilike odgovara onome što su oni igrali, jer i kod njih je desna strana bila potpuno angažovana, a po levoj strani vrlo retko su napadali. Sada je intervenisao tamo ponovo Svetličić. Ovo je Ganea. I bit će to prvi korner ipak za Nacional. Protestuju gledalci, očito da smatraju da je to bio aut za rumunski tim, međutim sudije su mislili drugačije. Centar šut i umalo da gosti povedu. Umalo da gosti povedu, lopta iznenadila Damjanca, odbila se tamo, pala pred Zburleu. Ovaj je odmah šutirao, pogledajte još jednom, odbila se od Damjanca, Zburlea je šutirao i onda je Damjanac u drugom pokušaju uspešno intervenisao, izbacio loptu u korner i drugi udarac iz ugla. Pogledajmo iz trećeg ugla. Iznenadila je lopta Damjanca, ali je drugi put golman Partizana mnogo bolje reagovao. Čakar izbacuje loptu izvan terena. I ovog momenta kraj prvog poluvremena. Dok gledate statistiku, čujete reakciju publike, nezadovoljni su navijači Partizana igrom izabranika Ljubiše Tumbakovića. Treba reći da su zaista pomalo konfuzno delovali na sredini terena, nekako tromo suviše, mnogo se igralo u širinu i u pozadinu, a vrlo malo i konkretno prema golu protivnika. Međutim, treba reći da je Nacional bio vrlo organizovan u odbrani i za sada su fudbaleri iz Rumunije dozvolili Partizanu da ozbiljnije ugrozi gol Lučeskova. Poštovani gledalci, to je bilo to iz prvog poluvremena, bez golova. Vidjet ćemo da li će u nastavku Partizan zaigrati onako kako njegovi navijači žele i očekuju. Poštovani gledalci, evo nas na početku drugog poluvremena utakmice drugog kola kvalifikacija za Kup UEFA između Partizana i Nacionala. U poluvremenu šef stručnog štaba Partizana, Tumbaković, odlučio se za jednu promenu u timu. Iz igre je izišao Mladen Krstajić, koji je igrao po levoj strani, za koga smo nekoliko navrata konstatovali da igra pod opterećenjem i nervozom, a umjesto njega Dražen Bolić igra sa brojem 2, koji inače vrlo uspešno igra po desnoj strani i na poziciji desnog štopera, ali evo sada prinudno rešenje šefa stručnog štaba Partizana Tumbakovića po levoj strani. Vidjet ćemo kako će se Dražen Bolić snaći. U ekipi iz Rumunije, u ekipi Nacionala nema nikakvih promjena, osim one koja je prinudno urađena još u 36. minutu kada je povređenog Potočijanu, a zamenio Vokin, igra sa brojem 19. Počelo je dakle drugo poluvreme, Partizan Nacional 0:0. Svetličić. Sada Sabo. Intervenisao je Nekula i lopta gotovo sa istog mesta biće ponovo ubačena u igru. Sabo. Taševski. Ćirić.
Oslobodio se Čobotariju, potom lopta kod Hristova, ali ovog puta Fernand Messi iz Belgije nije poštovao prednost, dosudio je slobodan udarac za Partizan. Ponovo Ćirić, Hristov, pa opet Ćirić i greška Ćirića, izbacuje loptu Marin. Potom Čobotariju, Mulina. Dobra lopta prema Čakaru. Ispred njega je igrač sa brojem 21, Pigulea. Čakar traži poziciju za centaršut. Uspeo je, međutim, dobro je skočio Ganea. I ispred Svetličića Mojsesku izbacio loptu u aut. Evo, dovoljno je bilo samo minut igre u drugom poluvremenu i malo žešći pritisak Partizana da se probude gledaoci. Sabo je pokušao između dvojice, nije uspeo. Nekula. Taševski ispred Nikuleskua. Damjanac. Ponovo Taševski. Mulina. Ćirić. Hristov, pa Ćirić. Lepa akcija Hristova i Ćirića. Solo akcija Ćirića. I evo lopte sada za Bolića. I to je to. Bolić se našao na poziciji gdje je trebalo centrirati levom nogom. On je to učinio loše desnom. Lopta je završila u gol-autu. Inače, u poluvremenu utakmice sa kolegama iz kompanija koji rade informatiku u ovom našem prenosu, odnosno snimku, malo smo raščistili ono pitanje napada leva, desna strana i oni su mi objasnili da oni to vode samo one uspešne centar šuteve i ulaske u kazneni prostor, a što se toga tiče, Svetličić je bio mnogo uspešniji od kolege na levoj strani Krstajića i otuda ona disproporcija odnosno na ono što sam ja rekao, jer inače i oni se slažu da je Partizan barem na sredini terena gradio napade uglavnom po levoj strani, ali oni to ne pokazuju u svojoj informatici. Dakle, razjasnili smo i taj mali nesporazum. Možda je to i moja krivica što nisam pre se raspitao kod njih kako oni to računaju i o čemu se radi, ali nije važno, važno je da smo eto razjasnili to i sada napad Partizana. Ćirić, Mulina, Bolić. Čakar. Ponovo Čakar i pokušava da pored Pigule ubaci loptu u kazneni prostor. Ganea. Taševski. I po signalizaciji Louis Maria Pola u ofsajdu se našao Čakar. 3 puta igrači Partizana u nedozvoljenoj poziciji. Fudbaleri Nacionala nijedno. Savelić je skočio. Mulina. Fauliran je Mulina od strane Gabriela Vokina. Sabo. Tešović. Svetličić. Još uvek Svetličić. Tešović. Mulina. Startovao je Ganea, startovao je Svetličić i prvi žuti karton na utakmici za Remusa Ganeu. Žuti karton za 24-godišnjeg levog beka ekipe Nacionala. Pogledajte i sami. Slobodan udarac izvešće Tešović. Ktitor, sponzor šampiona. Svetličić loptu je u aut izbacio Mojsesku. Ćirić. Startovao je Čobotariju. A potom Mulina vraća Taševsku. Čakar. Ćirić. Mulina. Sabo. Krenuo je i Sabo u napad. Tešović. Evo Sabo, prilika za centaršut, dobar centaršut i u posljednji čas tamo interveniše
najstariji igrač na terenu, Liviju Čobotariju, 34-godišnji štoper ekipe Nacionala. Vidimo iz drugog ugla taj odličan centar šut Saboa i intervenciju rumunskog štopera. Dakle, treći korner za Partizan. Izvešće ga Darko Tešović. Na prvu stativu Ćirić, pokušava Mulina, međutim ponovo Čobotariju, najkorpulentniji igrač odbrane Nacionala. Staševski i iznuđeno rešenje Damjanac. Staševski. Bolić. Ćirić mu ponovo vraća loptu. Evo Savelića. Ćirić. Dupli pas sa Tešovićem. Ćirić. Odlučio se za solo akciju. Startovao je Čobotariju i to je slobodan udarac za Partizan iz vrlo izgledne pozicije s obzirom na šuterske sposobnosti Damira Čakara. Otprilike evo tog prekršaja još jednom. Startovao je Čobotariju, skrivio prekršaj, a udaljenost od gola golmana Lučeskue je otprilike 19-20 metara maksimalno. Dakle, prilika da Čakar iz te pozicije ugrozi oniskog, omalenog Razvana Lučeskua na golu Nacionala. Sudija Fernan Mes živi zid udaljuje na propisano ostojanje. Damir Čakar preko živog zida, zakačila je lopta živi zid i samo korner za Partizan. Četvrti po redu. Probudili su i navijači, njima tako malo treba da se zagreju. Čakar. Evo sada tamo Saveljić pokušava da dođe do lopte, međutim izbacili su je Rumuni izvan kaznenog prostora. Staševski. Marin Duna je napravio prekršaj. Vidite kapitena rumunskog tima, Marin Duna, on je najbolji strelac rumunskog prvenstva prošle sezone, ima 29 godina i on je jedan od retkih koji je ponikao u Nacionalu, odnosno Progresulu, bivšem Progresulu. Bio je samo kratko jednu polusezonu u Steaua iz Bukurešta, nije mogao da odoli pozivu najpoznatijeg i najboljeg rumunskog kluba, ali pošto se radi o tipičnom igraču iz jednog manjeg lokalnog kluba, on se vratio u svoj Nacional i evo tu karijeru privodi kraju. Mulina. Odlična lopta za Svetličića. Svetličić, dobar prodor, prilika za centar šut. Čakar, međutim, hteo je da namesti loptu Boliću za udarac, nije najbolje to učinio i sada nekoliko igrača Partizana u istrčavanju iz kaznenog prostora, tako da sudija nije ni mahao nedozvoljenu poziciju. 54 minuta igre, 55 je u toku. Partizan znatno angažovaniji i ofanzivniji u drugom poluvremenu. Sada slobodan udarac zbog prekršaja Tešovića. Ofanzivna igra je inače prepoznatljivost fudbalskog opredeljenja trenera Partizana Tumbakovića, koji je sa Partizanom za ove 4 godine u Saveznoj Republici Jugoslaviji osvojio 3 šampionske titule, potukao sve rekorde. Niko Partizanu nije ravan, pa čak ni Crvena zvezda u tom periodu. 144 prvenstvene utakmice, 105 pobjeda, 26 nerešenih, samo 13 poraza uz fantastičnu gol razliku, 372, 106. Upravo je efikasnost bila najveća odlika Partizanove igre, ali evo u ovoj utakmici još uvek ta Partizanova ofanziva ne dolazi do izražaja. Savo, Staševski. Saveljić, Bolić, Čakar i Pigulea. Vraćena lopta, Staševski, Mulina. Upraznan prostor za Ćirića, Ćirić. Prilika da neko šutira, međutim malo preslaba lopta za natrčalog Mulinu, aut za Partizan. PTT Srbija, sponzor šampiona. Svetličić. Ćirić.
Još uvijek Ćirić. Pokušava između dvojice. Uspeo je Ćirić da prođe. Centaršut. Lučesku interveniše, a potom Petre Marin izbacio u korneru. 5. korner za Partizan. U prvom poluvremenu 2-2, a evo za 10-11 minuta igre u drugom poluvremenu već 3 kornera za crno-bele kao rezultat ofanzivnije angažovanije igre Partizana. Čakar, odnosno bio je to Tešović, intervencija Zburle. Hristov je pokušao solo akcijom, pogrešio. Nema ofsajda. Darko Tešović. Centaršut Tešovića i zakačila je lopta Petre Marina, tako da je skrenula pravo u naručje Lučeskova. Svetličić. Mulina. Evo ponovo Muline. Čakar, Mulina. Lepa lopta tamo za Bolića koji se ubacuje po levoj strani. Bolić, ali ipak nije uspeo da prođe pored Petre Marina. Mojsesku. Lopta za Danua, odnosno za Duna, oprostite. Tamo je sa njim bio u duelu Saveljić i to je slobodan udarac koji će izvesti Staševski. Intervenisao je Zburlea. Evo Tešovića. Sabo. Svetličić. Krenuo je u solo akciju Svetličić. Dugonogi Đorđe Svetličić, međutim odlično se snašao Katalin Nekula, libero u ekipi Nacionala. Staševski. Pa potom Vikula. Nikulesku i oduzeo mu je loptu Sabo. Tešović. Povukao ga je za dres Gabriel Vokine, to je slobodan udarac. To je Gabriel Vokin koji je skrivio ovaj prekršaj. Mulina, Tešović. Lopta za Saboa. Vratit će je prema Mulini. Ćirić. Lopta za Mulinu. Prilika za centaršut. Startovao je tamo Remus Ganea. Mulinar pored njegovog bloka nije uspeo da uputi centaršut, tako da je lopta za golmana Lučeskova. Međutim, čini mi se da se Siniša Mulina odlično uklopio u igru Partizana i po svemu sudeći bit će dobro pojačanje za crno-bele. Vokin je skočio. Hristov faulirao ga je Zburlea. Pa još jednom Zburlea i sada žuti karton za štopera Nacionala Jonas Zburleu, drugi žuti karton za Rumune. Zburlea ima 25 godina, došao je iz univerzitete iz Krajove u Nacional. I u odnosu prekršaja vidite i sami ko je igrao oštrije na ovoj utakmici, ko se branio, ko napadao. Ćirić i pogodio je Nekulu libera koji je izašao u susret Partizanovom fudbaleru, blokirao njegov šut. Sabo, Tešović, Sabo i ponovo dobra intervencija ovog puta Remus Ganea. Korner za Partizan, 6. po redu. Zoltan Sabo sve više u ofanzivnim akcijama. Čakar. Skočio je tamo Nekula, krenuo je da istrči golman Lučesku, tamo je bio Hristovi, sudija Fernand Messi iz Belgije procenio da je Partizanov centarfor napravio prekršaj u ovom duelu sa golmanom Razvanom Lučeskuom. Progres, sponzor šampiona.
Bolić je skočio. Čakar. Mulina. Svetličić. Tešović. I isprečio se Ganea. Ponovo lopta kod Partizana. Mulina. Svetličić je pušta da ode u aut. Ćirić. Gde je Ćirić? Tu je i Liviju Čobotariju, najstariji igrač Nacionala, 34 godine. Evo Hristova. I pogrešio je Hristova. Ganea. Aut za Partizan. Ovo je trener rumunskog tima, Florin Haladjan, 52 godine. Prošle sezone, zbog drugog mesta koje je ostvario njegov tim, proglašen je za najboljeg trenera u Rumuniji. Inače, Florin Haladjan je imao malih zdravstvenih problema na prvoj prvenstvenoj utakmici protiv Bakua. Pozivilo mu je, bio je odnesen u bolnicu, međutim, očito sve se dobro završilo. Prekršaj je napravio Sabo. I žuti karton za Zoltana Saboa. Prvi žuti karton za fudbalere Partizana. Nema šta, zaslužio je ovaj karton Zoltan Sabo. Na travi je ostao Radu Nikulescu, 21-godišnji napadač Nacionala. Traži sudija Fernan Mes da mu se pomoć ukaže izvan terena, da bi se igra mogla nastaviti. Slobodan udarac za Nacional. Ganea. Intervenisao je Saveljić. Svetličić. Duga lopta prema Hristovu. Sada Saveljić. Bolić na levoj strani. Centar šut. Saveljić je bio tamo u skoku, međutim nije bio u najboljoj poziciji. Tešović i stigao je Gabriel Vokin, izbacio loptu u korner. 7. udarac iz ugla za Partizan. Nastavlja se Partizanova ofanziva, a Čakar će ubaciti loptu u igru. Intervencija Lučeskua. Tešović vraća loptu u kazneni prostor. Bolić, međutim Pigulea je bio uspešniji u ovom duelu. Sabo. Vraća se Čakar. Sabo. Saveljić. Evo Niše Saveljića u napadačkoj akciji. Ćirić. Centar šut na drugu stativu. Međutim, dobro postavljen Zburlea. Interveniše ispred Hristova. Aut za Partizan. Tešović. Mulina. Vokin izbacio u aut. To je Siniša Mulina. Mojsesku. Pa Mulina. Pa Tešović. Čakar. Saveljić. Pogrešio je Saveljić. Sabo. Ćirić. Dobra lopta za Tešovića. Startovao je Ganea i mogao bi to biti i prekršaj, međutim sudija samo pokazuje da je aut za Partizan. Hristov iz Burlea. Zburlea uspešniji. Mojsesku. Sada Rumuni već pomalo na pamet izbacuju loptu što dalje od svog kaznenog prostora. Sad su se povukli negdje na ivicu 16 terca i tu dočekuju Partizanove napade. Pokušaj Svetličića. Zakačila je lopta Vokina i to je 8. korner za crno-bele. Ponovo Damir Čakar izvodi udarac iz ugla. Na prvu stativu. Tamo Ćirić. Šansa za Tešovića i šutirao je pravo u Lučeskua.
Možda je ovo bilo i najpogodnija situacija za Partizan da dođe u vodstvo. 21. minut drugog poluvremena. Vidjeli ste, Tešović je šutirao pravo u golmana Razvana Lučeskova. I još jedan slow iz drugog ugla. Pokušaj Darka Tešovića, intervencija gostujućeg golmana. Marin ubacuje loptu u igru. Pigulea. Centar šut. Igrao je rukom, čini se Mojsesku. Pored njega je Svetličić. Dobro interveniše Svetličić. Još uvijek Mojsesku pokušava i Svetličić mu oduzima loptu. Tešović. Prema Ćiriću. Istrčao je Nekula, napravio prekršaj. Čakar, libero Nacionala je izvan igre. Ispao je, međutim Čakar ne uspeva da nadmudri Zburleo i samo korner za Partizan. Malo je presporo delovao Čakar u ovoj akciji. 9. korner za Partizan. Slabo izvedeno, interveniše Zburlea. Taševski, pa sada Sabo. Svetličić. Tešović. Tešović, Ćirić. Lopta za Tešovića, ali vrlo dobro reaguju i brzo i spretno fudbaleri Nacionala. Sada je Mojsesku izbacio loptu u korner. Već 8 kornera u drugom poluvremenu izveo je Partizan, ukupno 10. Nacional samo 2. Potpuna dominacija je pritisak Partizana u drugom poluvremenu, ali još uvijek bez onih pravih 100% prilika. Polu šansu imao je Tešović u 66. minutu, međutim šutirao je pravo u golmana Lučesku. A sada Bolić nije uspio da dođe do lopte. Gol out. Centroproizvod, sponzor šampiona. I ovog trenutka je igra prekinuta jer Haladžan pravi drugu izmenu. U igru će ući Marijan Savu, igrač sa brojem 18, 24 godine. Došao je u Nacional iz Dinama iz Bukurešta. A izišao je istorijni napadač Radu Nikulesku sa brojem 9. Njega je potpuno onemogućio Niša Saveljić. I sada je jedini istureni igrač u ekipi Nacionala kapiten Marin Duna sa brojem 11. I Savu je igrač koji se bolje snalazi u sredini terena i u odbrambenim zadacima. Očito je da trener Haladžan pokušava da ovaj pritisak Partizana uspešno zadrži pojačavanjem odbranog reda. Evo Saboa, dupli pas sa Tešovićem i loptu je izvan terena izbacio Ganea, ali se onda predomislio sudija koga vidite na vašim ekranima, Fernand Mes, i najpre pogledao svog pomoćnika, a potom pokazao da je to slobodan udarac za ekipu iz Bukurešta. Čakar, Tešović. Tešović, dobar dribling. Centar šut, međutim opet visoki Zburlea. Zburlea i Čobotariju dominiraju u kaznenom prostoru Nacionala. Tešović. I krenuo je golman Lučesku i uspeo da uhvati loptu. Učinilo mi se da bi to mogao biti izlet u prazno, ali Lučesku je dobro procenio situaciju. Bolić. Nekula pa Vokin.
Bolić. Još uvek Bolić. Hristov. Nije uspeo da zadrži loptu Hristov. Nekula. I evo sada Marijana Savua. Tražio je svog kapitena i našao ga je. Danu Taševski. I sada slab udarac Adriana Pigule. Damjanac. Skočio je Ganea, napravio prekršaj, slobodan udarac za Partizan. Proteklo je 27 minuta igre u drugom poluvremenu, još uvek nema golova i pored stalne inicijative i ofanzive Partizana izmenjivali su duple pasove Hristov i Ćirić. Vokin izbacio u aut. U ovim trenucima Nacional igra potpuno defanzivno, čak nema ni igrača na sredini terena, svi su u posljednjoj liniji odbrane, Tešović pa Mulina, koncentrisani ispred svog kaznenog prostora. Fauliran je Čakar, prekršaj je napravio Pigulea, Adrian Pigulea, udaljenost po sredini gola od otprilike 25 metara. Damir Čakar zna iz te udaljenosti da ugrozi golmana, ali o tome sam već govorio i ranije, međutim nisam bio baš najbolji prognozer. Evo i opet je Čakar pogodio živi zid, pao jedan igrač Nacionala na travu, pogodila ga je lopta u glavu i sada igra prekinuta dok se ukaže pomoć fudbaleru Nacionala. Ljubitelji fudbala u našoj zemlji već znaju da Čakar raspolaže silovitim udarcem. Evo sada je pogodio u glavu nekog u živom zidu gostiju. Od udarca on je pao i sad mu se ukazuje pomoć, a Čakar čeka da izvede 11. korner za Partizan. Mislim da se radi o liberu Nekuli, igraču sa brojem 5, da je njega pogodila lopta u glavu i evo sada ga iznose van terena. I on se sada vrlo brzo pridigao da uđe u igru, međutim nije mu to dozvolio glavni sudija, čeka da se završi ovaj napad i šutirao je tamo Saveljić, nije najbolje zahvatio loptu i tek sada je Fernan Mes dozvolio Nekuli da uđe u igru. Izmena u ekipi Partizana, u igru ulazi Viktor Trenevski, igrač sa brojem 8, a vidjet ćemo koga će zameniti, ko će napustiti igru. Damir Čakar. Damir Čakar sa brojem 11 izlazi iz igre, a ulazi Trenevski. Dakle, 15 minuta za Trenevskog da pokuša da preokrene nešto u igri Partizana. Nekula, aut za Partizan. Još na klupi, pored golmana Ivice Kralja, Tumbaković raspolaže sa dvojicom igrača sredine terena, Ivanom Tomićem i Dejanom Vukićevićem. Vokin. Bolić je izbacio u aut. 75 minuta igre je proteklo, 0-0, još uvek Partizan Nacional u utakmici drugog kola kvalifikacija za kup UEFA. Trenevski sada, lopta u prazan prostor, ali prejaka, tako da nije bilo nikakve šanse da je Hristov stigne. Golman Lučesku. Nis Energogas, sponzor šampiona. Tešović.
Taševski. Pigulea. Marin. Što se tiče poseda lopte, tu je i dalje potpuna dominacija Partizana. Ona je još očitija u ovom drugom poluvremenu jer Rumuni nijednom nisu ušli u kazneni prostor Partizana. Taševski. Svetličić. Trenevski, međutim izgubio je loptu Trenevski. Marin Duna. Pokušao je Duna da lobuje istrčalog Damjanca, međutim pogodio je u Taševskog. Tešović. Sabo. Mulina. Taševski. Ćirić, lep dribling Ćirića, oslobodio se Čobotarijeva, pa potom i Marina. Hristov i nije najbolje prihvatio loptu Hristov. Ipak je sudija prekinuo igru jer je Burlea, odnosno Vokin, faulirao Ćirića koji je krenuo na dupli pas sa Hristovim. 29 prekršaja napravili su fudbaleri Nacionala. Doduše bili su uvijek oni sitni prekršaji, tako da sudija Mes je samo 2 puta pokazao žute kartone s Burlei i Ganei. A sada tamo Mulina i slab udarac Siniše Mulina. Upozorio je belgijski sudija Fernand Mes Lučeskua da ne oteže se ubacivanjem lopte u igru. Svetličić. Vokin. Duna pokušava doći do lopte. Pored njega Taševski i lopta je u gol autu. Taševski. Mulina. Sabo. Svetličić. Taševski. Lopta za Saboa koji se nalazi u ofsajd poziciji. Ganea. U okviru Kupa UEFA Partizan se do sada sastajao jednom sa rumunskim predstavnicima. Bilo je to 1990. godine sa Dinamom iz Bukurešta. U oba susreta Rumuni su bili uspešniji. 2:1 je bilo u Bukureštu, a 2:0 u Podgorici gdje je revanš odigran jer je Partizan bio kažnjen zbog incidenata na utakmici sa Groningenom. Sudeći po tome, timovi iz Rumunije ne odgovaraju crno-belim, a i danas, evo, kao potvrda toga, Partizan vrlo teško izlazi na kraj sa ekipom Nacionala. Taševski. Skočio je Čobotariju. Svetličić, lopta je već bila izvan terena. Aut za Partizan i ovo je Partizanova klupa. U prvom planu rezervni golman Kralj, potom Čakar koji je napustio igru. Loptu je van terena izbacio Ganea. Tešović drži ga rukama Ganea. Ponovo aut za Partizan. Trenevski. Ćirić. Interveniše Ganea, potom Sabo i Danu. Slobodan udarac za Partizan. Ćirić. Svetličić.
Stigao je Svetličić, centar šut i vidjeli ste kako je intervenisao Gabriel Vokin. Samo 12. korner za Partizan. Još 10 minuta do kraja utakmice. Partizan Nacional 0:0. Tešović na drugu stativu, boksuje Lučesku. Evo Trenevskog. Nekula, Pigulea. Marin, Pigulea. I aut, odnosno prekršaj za Rumune. I ovo je jedna od retkih situacija u drugom poluvremenu da su fudbaleri Nacionala prešli potpuno na Partizanovu polovinu, da su izašli sa svog dela terena. Tamo je sada Duna faulirao Saveljića. Svetličić. Taševski. Saveljić. Lopta prema Ćiriću. Ponovo pored njega iskusni Čobotariju. Ćirić. Traži Trenevskog, pronašao je Burleu. Saveljić. Lopta prema Svetličiću. Nije uspeo da je zadrži Savu. Ipak ogradio se dobro Savu i lopta je otišla u aut. Igrač sa brojem 18, Savu ušao umjesto isprednog napadača, ali vidite na kom delu terena igra. A evo još jednog igrača, Cristian Albeanu sa brojem 15, priprema se u igru. Svetličić, Sabo. Verovatno Haladžan pokušava još malo osvežiti svoj tim koji se svih 45 minuta drugog poluvremena brani na svojoj polovini terena. Sabo. Greška Saboa, Pigulea. Još uvek Pigulea. Marin. Saveljić. Izgubio loptu Bolić. Burlea. Ganea. Savu. I to bi trebao biti aut za Partizan, tako su i pokazale i sudije. I sada ta najavljena izmena ulazi sa brojem 15 Albeanu. A izaći će igrač sa brojem 11 Marijan Duna, dakle i drugi istureni napadač izlazi iz igre. Posle Nikuleskua i kapiten Marijan Duna napušta teren. Do kraja je ostalo nekih 6-7 minuta regularnog dela. Vidite kako je nestrpljiv Cristian Albeanu, 26-godišnjak koji je u Nacional došao iz Elektroputerea iz Krajove. I u Partizanu izmena ulazi Tomić sa brojem 4. Tomić je ušao, a iz igre je izišao Hristov sa brojem 9. Dakle, i Partizan 3 izmene, Ivan Tomić umjesto jedinog špic igrača. Očito je da će sada Ćirić biti taj koji će biti najbliži golmanu Lučesku. Evo Ćirića. Ćirić, Tomić, slobodan udarac za Partizan. Ćirić. I sada pedantni Fernal Mes traži da se lopta vrati tamo gdje je prekršaj napravljen. Tomić. Trenevski. Faulirao ga je Pigulea. Slobodan udarac za Partizan. Sa ivice levog ugla kaznenog prostora namešta loptu Tomić. On ima dobro izrađen udarac. Svi igrači Nacionala u kaznenom prostoru. Počeo je 41. minut igre u drugom poluvremenu, dakle 86. minut susreta.
slobodan udarac za Partizan izvodi Ivan Tomić. I vidjeli ste i sami kako je šutirao Ivan Tomić, tu nikakav komentar nije potreban. Sve manje nade da Partizan zabeleži 18. pobedu u susretima u okviru Kupa UEFA, 32 utakmice, 17 pobjeda, 4 nerešene, 11 poraza. Očekivali su crno-beli da će u ovom susretu zabeležiti barem minimalnu pobedu koja bi im davala izglede da i u revanš susretu uspešno privedu posao kraju. Naravno, tak pobedu su očekivali i navijači Partizana, ali do njenog ostvarenja ostalo je još malo vremena, što znači i malo nade. Rukom je igrao Albeanu, Sabo. Svi sada igrači Nacionala na svojoj polovini brane se kao u ostalom u većem delu susreta, pogotovo u drugoj 45 minuta. Trenevski, Bolić, Ćirić, Mulina, Sabo, Svetličić. Najprobojniji igrač Partizana danas, sasvim sigurno bio je Đorđe Svetličić. Dobar centar šut, međutim Zburlea interveniše, pa potom Vokin, Mojsesku. Trenevski pokušava doći do lopte. Evo Svetličića, Trenevski ofsajd. Pogrešio sada Svetličić, nije trebao davati Trenevskom loptu jer je bilo vidljivo da je on u zaleđu odbrane Nacionala. Međutim, Svetličić je reagovao brzo, impulsivno, u želji da se ugrozi gol Lučeskua i pogreši. Mulina je skočio, ali napravio prekršaj, smatra Fernan Mes. Pravci napada Partizana u drugom poluvremenu. Vidite da je Đorđe Svetličić bio najprobojniji. U tome mu je u mnogome pomagao i Zoltan Sabo, pogotovo u prvom delu prvog poluvremena. Leva strana ni u drugom poluvremenu nije delovala tako ubedljivo. Rumuni su sada težište napada malo više uravnotežili, manje su išli po desnoj strani, a više po sredini i po levom krilu u odnosu na ono kako su igrali u prvom delu. Skočio je Mulina, pa Saveljić, pa ponovo Mulina, Čobotariju i prekršaj je napravio Kristijan Albeanu. Ćirić, pogledajte kako prekršaj pravi iskusni Čobotariju, već nekoliko navrata. Faulirao je Ćirića, prekršajima ga zaustavljao i na kraju, evo, minut, dva pre kraja, na kraju dobio i žuti karton. Treći žuti karton za fudbalere Nacionala, u Partizanu jedino Zoltan Sabo. To je Liviju Čobotariju, 34 godine. On i kapeten Marin Duna su ponikli u redovima Progresula, sadašnjeg Nacionala. Tomić, odnosno Sabo, dobar centar šut i ipak sigurni golman Razvan Lučesku. Iako nizak rastom, vrlo siguran u istrčavanjima Razvan Lučesku. Tomić, Ćirić, odnosno Trenevski. Po običaju dosta komplikuje Viktor Trenevski, teško se odvaja od lopte. Iznudio je prekršaj. Sada je pogrešio Tomić. Mulina ispravlja. Svetličić. Sabo, Mulina. Ponovo Svetličić. Evo lopte za Tešovića, međutim istrčao je libero Nekula, presekao ovaj Partizanov napad. Staševski. Lopta u prazan prostor, ali isprečio se tamo Ganea. Potom Mojsesku, Mulina.
Isteklo je 90 minuta igre, vidite to i na vašim ekranima. Sada se igra samo produžetak čiju dužinu će odrediti Bernard Mes, glavni sudija ovog susreta. Ne kula daleko u polje i ovog momenta Bernard Mes, zanimljivo, odsvirao je kraj. Čini mi se da je sada malo pogrešio belgijski sudija, onoliko prekida, valjanja po terenu, povređenih igrača, ali on je odlučio da nadoknadi samo 1 minut, da odsvira kraj. Dakle, Partizan je sa Nacionalom u prvom susretu drugog kola Kupa UEFA igrao nerešeno 0:0. Nisu fudbaleri Partizana ostvarili želju njihovog trenera, koga vidite na vašim ekranima iz stručnog štaba, da barem zabeleže minimalnu pobedu bez primljenog gola i time steknu izgledne šanse u revanšu. Ovako ostalo je 0:0, rezultat koji i obećava i